Bhí an bhíslán ó ístú céime agus a tórárdú céime, ach bhí a górsan an lú faoi bhrú agus an bhfuil ístú céime. Ciogad an dá sean naide seo bach an Buaicphointí. Gary McDonagh agus Kevin Cassidy a hamon trátrachta. Billy Hogan a dulsa chance an seo agus tá Lírod grúte ag Sean Reynolds agus Keintsa tá chance aga ban seo agus tá Lírod Babhta Siganga ag Kieran McCardle. Cianse go dtí Burns. Yo Burns and Cianse an ash and a Ryan Burns ó sábhailta arís ag Billy Hogan. Númad agus fiche an isio Dempsey an bhí scór agus faoi dhéire tá gáfuin sa chlória ag Owen Frayne. Agus cean anár bulta ag Brannigan agus well Neil Brannigan ach cúdúla nú mar sin san action. Agus arís Ryan Burns, Crean. Tough enough run in the league, different things here and there, good few injuries and that, but look, we are not ones for looking for excuses, we're looking for solutions, so thankfully we got a performance there today at the end. Shot ag Morris, Gadas, Jordan Morris. The score is na tastal go géir ar chun na bhí. Ach tá cór láid in na gcuiche le chun na mí in San Darne le agus de scórála ag Flynn an Lewis a glyfa. Siad Flynn agus tá pointe a bhfuil Neil tá pointe fáte ag Jack Flynn. We've been dogging away in Division 3, Division 4, up and down, and it's just consistency and consistency every year to keep at that top level. For us to build our underage, under 20s or under 17s, they're all we need to be there, to work hard, to improve every year. Agus an Emirates go má wahab, agus tá dere an Cianchin Currahar an Trasta. Ryan Benton, agus tá an Cianchin an dal fóríl in East. Agus sinné, tá dadam Shéití ag an réitor. Cinse go bhfuil si dearfach ó héh momentum de ag dul seachaí an craobh tá táhacht ach beidir níos táhairtí ná sin ná am líonn se thugan ó héh Emery a Orbert a rion dó tá an dúsán níos crua is tóca, so tá se sin níos táhachttaí mar thomsa.